Hello, natumaini unaendelea salama kwa neema ya Mungu. Hata sisi, and we thank God, kuna jambo moja ambao nimekutana ndani ya kitabu ya Wafilipi 4:4. Hiyo kitabu ya Wafilipi 4:4 nimekutana, Bible iko naniambia hivi. Acha niseme kwa Kifaransa, inasema réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Rejoice in the Lord. Always, again, I say rejoice. Hiyo jambo iko nanipita sana kwa kichwa. Najiuliza, Mtume Paulo ananiambia ama anatuambia ya kwamba tufurahi siku zote katika Bwana. Tutafurahi siku zote katika Bwana namna gani? Ijapokuwa ndani ya dunia muna mambo mengi sana ya kutuletea huzuni kila wakati, kila dakika. Kila mtu ana vitu ambavyo viko vinamletea huzuni yenye haifanane na ya mtu mwingine. Lakini Mtume Paulo anatushurutisha na tuambia kwamba tufurahi siku zote katika Bwana. Tena anasema tufurahi. Hakuna kitu, nilielewa pamoja na Roho Mtakatifu kwamba hakuna kitu Mungu anaweza kutuambia tufanye na hajatupatia hiyo capacity ama uwezo ya kufanya hiyo jambo. Mungu akituambia tufanye jambo fulani, anajua kwamba tayari ndani mwetu ameshaweka hiyo uwezo ya kufanya hiyo jambo ama ya kutenda hiyo jambo. Kia kushangaza, huyo Mtume Paulo ambaye anatuambia furahini siku zote katika Bwana, tena anasema furahini, yeye mwenyewe alikuwa ndani ya gereza. Alikuwa kunaandikia Wakristo wa Wafilipi, iko nawaambia furahini siku zote katika Bwana, na yeye mwenyewe iko ndani ya gereza. Mtu ambaye iko ndani ya gereza alitoa furaha wapi? Mtu ambaye iko ndani ya gereza alitoa hiyo maneno ya kucourage ama ya kuencourage watu wengine wapi? Ndani ya gereza muna magumu mengi sana ambayo pengine mtu ambaye hajaingia ndani ya gereza njoo haezi jua nini inapitikanaga ndani ya gereza. Muna shida ya kila aina, lakini Mtume Paulo yeye anaonesha ya kwamba tufurahi katika Bwana. Alielewa kama Mungu aliweka ndani yangu hiyo uwezo ya kufurahi japokuwa magumu ambayo niko napitia ndani ya gereza, manake kila mwanadamu hapa kudunia ana hiyo uwezo ndani yake ya kufurahi katika Bwana. Hapana kufurahi sababu tuliiba. Kuna watu wengi walifurahi sababu waliua watu wengine. Sababu waliua watu wengine wanafurahi. Sababu walitendea watu wengine mabaya inawapatia furaha. Lakini furaha ambayo Mtume Paulo yuko anatuambia hapa ni ya kufurahi katika Bwana. Maana mtu akikuwa ndani ya Bwana haezi fikiria kuua wengine. Haezi fikiria kufanya wengine mambo mabaya, lakini atafikiria tu kufanyia watu wengine mambo mazuri. Ndugu yangu, mimi na wewe tuna uwezo ya kufurahi siku zote. Tena haiko aseme furaha ya siku moja, hatuambie tufurahi siku moja ama furaha miezi 2 ama mwaka ama miaka, lakini anatuambia siku zote. Maana yake ni kusema siku zote tukatakazokuwa hapa duniani. Mtume Paulo anasubiria kwetu furaha yetu ikuwe ndani ya Yesu Kristo. Hata tunakutanana na mambo mazito, magumu, mabaya gani, tudumishe furaha yetu ndani ya Yesu Kristo. Wewe utaona kwamba haiwezekane, lakini yanawezekana, maana yeye uwezo uko nayo ndani yako. Nini nafanya kwamba tunashindwa kufurahi katika Bwana siku zote? Ni kwa sababu tunachukuaga hiyo mashida zetu, tunaziinua juu na tunaziwekea macho yetu. Tunalala tuko tunaziangalia, tunaamuka tuko tunaziangalia, tunafikiria tuko tunazifikiria. Inafanya ya kwamba hizo magumu, matatizo, shida zinatunyanganya hiyo furaha ambayo Mungu mwenyewe ameshaiweka ndani yetu. Peter aliona Yesu anakuja. Wakafikiria kwamba ni kizimu. Ili wahakikishwe kwamba sio kizimu, wakamwambia kama ni wewe turuhusu na sisi tukuje na mimi nikuje. Na Yesu akamwambia Peter, come. Peter katoka ndani ya boat, akaweka mguu wake juu ya bahari na kaanza tembea juu ya bahari. Alitembea juu ya bahari sababu gani? Aliweza kupiga hatua moja ngapi juu ya bahari sababu gani? Sababu Peter alielewa kwamba sitaangalia
kama hii bahari itanimeza, lakini nitanyanyua macho yangu nimwangalie Kristo ambaye ananiambia nimfuate. Maana ninajua hakuna kitu ambao Yesu Kristo anasemaka na hakitatokea ama hakitafanyika. Pita akatembea juu ya maji na iko na muangalia Mungu. Akatembea juu ya hiyo neno aliyoamini yenye Yesu Kristo alimwambia. Nikamfanya kwamba apige hatua nyingi sana, kwa sababu uso wake ulikuwa tunamwangalia Kristo Yesu. Macho yake ilikuwa namwangalia Kristo Yesu. Pita akakumbuka kama sijazama. Ijapokuwa nina mashida ambazo zinanizunguka. Pita katoa macho yake kwa Yesu Kristo, akaanza angalia hizo shida, akaanza angalia zaruba na mawimbi, na ikamfanya aanze zama. Kitu ambacho tatuwezesha tuchunge furaha yetu ni kumwangalia tu Kristo. Tukatoa macho yetu kwa Kristo Yesu, kama vile Petro alitoa macho yake kwa Kristo Yesu, akaanza angalia shida ambazo zilikuwa karibu yake. Hizo shida kwanza zikamtoa furaha ndani ya maisha yake, na zikamupa oga, na zikafanya kwamba miguu yake ianze shuka ndani ya bahari. Na hangi mlalamikia Kristo angizama kabisa. Utaangalia ndani ya Zaburi 34 mstari wa 5 mpaka 6 iko natuambia hivi: na kama tunamwangalia Yesu Kristo, kama tuna fix macho yetu kwa Yesu Kristo, uso wetu utakuwa na ngaa kila siku na hautafinikwa na haya kamwe. Ni kusema ya kwamba tukatoa macho yetu kutomwangalia tena Yesu Kristo, uso wetu hautaangaa tena na utajana haya aibu. Maana hiyo shida ambazo zinatuzungusha, zinatuzunguka, kila kuziangalia zitakuwa kwanza zinafanya uso wetu unagunjamana na uso wetu unapata haya. Kwa sababu gani? Hatumwangalie tena Kristo. Lakini tukikazana kwa kumwangalia Kristo, itatusaidia furaha yetu isiondoke ndani ya maisha yetu. Itatusaidia hiyo matatizo na magumu yasituzamishe, yasitumalize. Tukijua ya kwamba kumwangalia Kristo kuna faida sana, maana uso wetu utangaa siku zote na hatutafinikwa kamwe na haya, maana Yesu Kristo ni yote kwetu, ndani ya yote na katika yote. Ndugu mpendwa, kitabu ya Warumi 8:28, Rome 8:28 iko natuambia kwamba tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt, kila kitu kinafaidisha mtu ambaye anampendaga Mungu na ambaye Mungu alishaka panga destiny yake. Shida zote ambazo tuko tunapitia zenye zinaweza kutokea, kila mtu ana mashida mbalimbali. Tukaanza kuzitaja hapa, kila mtu atasema na mimi na shida hili, na mimi na shida hili, na mimi. Tuko tunaona hizo shida kwa sababu macho yetu haimwangalie Mungu, na kwa sababu hatujua kwamba tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yote yanatufaidisha sisi watu ambao tunampenda Mungu na ambaye destiny yetu iko kwa mikono yake. Acha nikwambie kwamba chunga furaha yako, maana una uwezo ndani yako ya kuchunga hiyo furaha. Mungu aliweka tayari. Achana kuangalia matatizo, shida ambazo zinakukabili, zinakusumbua, lakini muangalie Yesu. Na ukamwangalia Yesu, utaona kama hizo shida ni bure sana. Na utakumbuka kwamba Mungu ambaye alinitoa kuizo za jana, sitatoa macho yangu kwake, nitamwangalia tu na niende atanitoa kwa hizo shida za leo. Kuna mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Yohana. Alipitia shida nyingi sana naye. Yohana ambaye alikuwa analala kwenye kifua kwa Yesu Kristo. Ilifika wakati wanamtupa kwenye kisanga kia Patmos. Na umo kwa kisanga kia Patmos mulikuwa mambo mengi mabaya, vidudu vya kila aina, manyoka za kila aina. Lakini huyo Yohana hakuangalia hiyo manyoka, hiyo vidudu vya kila aina. Na tena shida kabambi, walimutoboa macho, walimutupa kwenye kisanga kia Patmos na hana macho. Lakini humo hakukata tamaa, alichunga furaha yake katika kisanga kia Patmos. Na hiyo kuchunga furaha yake kafanya kwamba asikie sauti na mwambia Yohana, angalia, nikuoneshe mambo ambayo yatakayokuja na uyaandike. Yohana aliandika hiyo mambo na macho gani?
alielewa kwamba hata wananitoboa macho kwa sababu tu ningali naweka furaha yangu ndani ya Yesu Kristo. Nina macho mengine ya pili, na hiyo macho yake ya pili ya roho ndio iliandika mambo yote ambayo iko ndani ya kitabu ya Ufunuo. Tusiache mambo ya dunia ama mashida za dunia zanatuiba furaha yetu. Utasema iko naongea hivi, iko ninaongea maana una hiyo capacity ndani yako ya kuchunga furaha yenye Mungu alikupatia ndani yako, na mimi na hiyo capacity. Tulinde furaha yetu ndani ya Yesu Kristo siku zote. Tumuelekeze macho yetu, tumuangalie tu yeye, na uso wetu hautajaa haya kamwe. Uso wetu hautafinikwa na aibu kamwe. Maisha yetu hayatahangaika ama kusumbuka kamwe. Barikiwa sana. Ubarikiwe na hili neno likujenge na likutie moyo ya kujua kwamba una hiyo capacity ya kuchunga furaha yako ndani ya Yesu Kristo siku zote, na kusikua hata shida fulani ambayo itakuiba nayo, na kujiambia kwamba siku zote ambayo nitamwangalia Yesu Kristo, hizi shida hazitanipeleka fasi, hazitanisumbua, na Mungu atazimaliza. Na hizo shida ambazo niko napitia ni kwa faida yangu mwenyewe tu. Kesho Mungu ataniinua mwa hizo shida. Angalia nani Yusufu, angalia nani Esther, angalia watu wote ambao walipitia shida, lakini kwa mwisho hiyo shida ikawaketisha ndani ya utukufu, maana hawakupoteza furaha yao, waliichunga. Walipitia mambo mengi, hawakuangalia hiyo mambo mabaya walipitia, wakamwangalia Kristo, na walipomwangalia Kristo hiyo mambo mazito na magumu Mungu akayatengeneza yakawapeleka utukufu ama mambo mazuri. Barikiwa sana. Naitwa Sara Mate, mimi ni mama ya watoto wengi. Nitaka tutugawe pamoja hii mawazo ama hii swala. Tutaweka furaha yetu ama tutaichunga namna gani japokuwa tunapitia vipindi gumu vya maisha, lakini inawezekana maana Mungu ameweka hiyo uwezo ndani yako na ndani yangu. We love you.